Bia Kamal ka Nuer Online TV. Kajan Guasame, kan kon Rachan Banalinga Jan Guasame, kan konoreda. Deji Jogono Jin mi Jirama Jidit, Kajan Nuer Online TV ame. Deji Jogono Jin ku subscribe, kan yuaka kanasan kokien. Ka gora ban wo Jin, bi men guji, ka shawro bija gora ping guadamo, ka tungna internas. En men Banalinga Jan Guasame, kui boni. Tin kontin tere we sa Sudan tin ba kuëny ba jela de ken ke kuëny en tan de chata nyene ci bon SPLM kene SPLM ayo ala SPLM a bon ndana right ke self ke me yadit kene SPLM ayo bon right ke Dr. Rema Chaten ci ken nyur ko be kan ngote kon te cha ya pe ni ko ron kina daru wal badak biken ka nyoko mugu ken ka duob danen de kuëny de jelat ke je kana duob danen de kuëny de je pen ko chaje de lat ban rajima banje chuling ka kuër danen ke transitional ki kum mandanen biben ni Tut Gatluak banje chuling kel ko duob danen che rajima che je kwen ke je ki duob danen che nang ka goller din ken rewi ki so Sudan ka duob danen ba kuëny bajelat keje biarudun chupalping ka bokon shuling kel ka duob danen charaje me chaje non keje ko no kon no de kon lertin content be de kon kaling ogwa chaje projen wo yen bia subscribe ke bia notification bell bia jetwan agwa se me te gron me chala da kuër ni Tut Gatluak Ramadan chairman of the Transitional National Committee Ramadan bamala presidential advisor ki mandana la kuër South Sudan selbe ke me yadit la ja chuma ka kui security ka ki ka kui gang roje dan chelat guasme chelat nene a genete ke report miliep ka ki mat cher dialan kon tin cha mat pin mi ba kamrar ka ba ja kam kuër dini jen kana kuër rewde ni self ke ma yadit kana Dr. Rema Chaten ka do danan ba kuëny ba jelat ka je a jeni en report mo ki ler mo na lip ka da ka baje nong ke jen jogan be ke Saturday charaj me je kuëny pin ban je kule ladan wo report metedi mi banno ke jen Saturday yen be Ramadan en la kuër Transitional National Committee ka jen ba advisor quarantine jen rewi ka so Sudan ke je Ramadan lat ke dial ga tede roje chalat guasame en Tut Gatluak chelat no ci bon dial ci ga nyur ka kuëny wonte cha ya pin ka ron kina dare duwal badak ron kina dare duwal badak je ron edane kwade dial kwa ta ngaje no bu kuma ba jamat ka no ba kuëny ba je laslet ci ka raje ma ci kana kuëny pin ka te ka ngotte cha ya pin ba kan ngoda to kan bana guito ka kan kula te ka report ki ler danan ba tup ka jen ko jo ka men be ci bon dial nyur ka kuëny wonto to chalat guasame kan ngoda to chalat no ngot to tot ki ngot to one kan radian take a ngot kel mitaka chapter 1 ke chapter nyam chapter rode chapter diodian chapter dedian ke chapter bakalian kan ngoda ti to gwienti kel woga bakel ke kel raw diok de bakel gwaz metela ngoda nwandien en ngoda ti ngodang de ti la ngoda nyam rawda diok de ka bakel kan right kan ka dob dana lat commercial ke permanent constitution mishalat no shaje to kamin lat keje kanen na me cheterek cha gwada chaje yaleka alo telerek an ngoda dana bumbuman kanin lasleden tama ngoda rawde men ta ka chapter an wandi gwada me yen intellige ka chapter an wandi intelligent ke chapter 4 and chapter an wandi na me chala do jen e dung financial ki dung yoni lo raje ka ku yoni tin content de kuëny kwar de je to je ke do badana de tidiala kon latka tin gor yo de kalat ke je wa budget yoni kana barar kana kanite konti yo te ga pingen ja ko ladan wona ne kane dial konti yo pingen ke minister konti te yo pingen ken bi ke report murung bi ken non ka jen jogan be ka jogamo Saturday charoje mo chajelat jen gwaz dana bar dial baba ngaitin no bu kuëny ba won yam ke kuëny ba ja kapchong charoje mo chaje kwen Ramadan and la kuër Transitional National Committee ni Tut Gatluak charoje mo chaje kwen
ajaram dana la advisor quarantine jen bon self ke ma yadit gwas me chala ngo ci kum ne dial de ci ko nyur ke bon dial en pe kul dini jen long pe self ke ma yadit ken doctor ma taten ka dob dande kan mat ke je ko de kuëny de je lat ke je ko ma kan ko kon mat tele kuëny me de lat ka tele mal me de tere wi ka so Sudan cha kul guje no kan ne dial ko no ci nyur cha god tin kon ngo ken o kan laslet kan ko zen kon de kan o balat mukani diala konte cha tan karun kin darwol badeg mukana kon laslet nyoda je gwano tele kuëny mi balat ngoda kana ne lel mi ba togono ba kuëny ba yalat ke jarun kin daru jandanga ro ngwana me duno ba kula tuok ka jen jogat be benane ke Saturday ka dob dan ba report ba jitu ko je ka kuyoni tin kontin ba kuëny ba galat ke je ajele dande kon linga jen gwasame eni biata kamal gorno jimbe nyo anasin ko ken ko de latiti de kan malachi gosanten gor kon ken wode ko tin gorno jimba bi subscribe ka bi notification be albi jetwan en wala changa jen dangro badda ka fay ngwan ron ken dal jen dangro wirun wan biata kamal bye bye